Hi. Hi guys. Ito ang aming first vlog. Hi guys. Ito ang aming first vlog. Dahil first vlog pa, kailangan namin mag-introduce yourself muna guys. Yes, ang mga characters namin. Ako. Ikaw ra. At pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo. siya. Basta you know that. Pupunta namin ang isa namin ka-character nasa malayo. Pupunta namin. Okay, let's go. Init. Init kayo guys. Turik na turik si kuan. San sama. Yes, kailangan natin magsuot ng Christmas boys para safety tayo guys. Naglalakad kami, may nakita kaming garbage truck. At nakita namin si Uncle. Yun, pwede sa doon, wala. Grabe ka maruis, nanobok na, bisag wala pa nag-green light. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green light ta. Ato na. Dapat tatawid tayo ng dapat green para safety tayo guys. Yes. Haha. Gogi. Igno ba? Tro. Lulu. Itak-mutak mo. Kita bagaimana lagi? Gani. No, sasakay tayo oh. Yay! La free ride ba? Oh, thank you. Op, sibog. Lahat ko la. Oh, sila lang. Okay. Ay, libre sa kayos. Transition magawa tag mga Kanindot sa Biocoin. Wow, to. Okay, gamay na lang. Hey, thank you. Bye. What can you say this video? Pwede lang mag-run ba eh? Yeah. Gagoy. Dito na tayo. Paliko. Wow, na-crap. Na-fox jury. Tara. Nakayok. Okay. Yan. Abot na tayo. Saan may pagkabre? Ganyan, saan may pagkabre ba? Hala, iskot. Dito na nga gipikas. Oh, yes. Ayun na guys. Ayun na guys. ang first character. Aming third character. Yes. Pupunta na kami. Lo, ni gloves. Lo, sumagay. Ha? Sige. Trosisyo. Oh, nandito na kami. Shwek. Shemay. Tawa ko na video ko lang yarin siyang yung fan. Yarin sang sanilas. Sanilas. Third character. Oh, gawin. Grabe ka paras. Saan na yung third character? Nganong lami man gyud ang ginadili kung pungan. Oy, nandito. Ayun, baka siya Kakyut. Oy, maghay ka muna sa vlog.
Bagay ka muna sa vlog. Eh, hi. Hi, babubo. Kamasa nilas, ipagsipa. Eh, dancer. Marang. Usawan para. Umayalan basta sinog ng marang. Kabalo ka sa. Ang saan man? Tuktok ko ng pag. Kiminto. Kalo. Meanwhile, In the blue gloves. The blue gloves. Yes. Susumbagin kita. Jujumbagin. In the red corner. Tara guys, round 1. Round 1. Fight! Diba? a few minutes later. Hindi kinaya ni Jake. Oh, naunga ta. Hindi kinaya. Patulong sa guys. Wala man yung nasuot. Go! Yay! Sumusuot na ng gloves si Busoy. Kaming ginadili, basta naadi kong kadili. Muni lang ibisag. Ay. Maisha Rihels. Si Maki Boy. Sige, round 2. Round 2 na. Touch glove. Patay. Gigo. Ang tail. Bush. Patay. Oh my God. Patay. Oh my God. Patay. Oh my God. What a punch. Tinuod pa eh. Pili na si Busoy. Talo na guys. Bubu. Nine, next opponent. Na si Maki Boy. Maki Boy, the next opponent. Next opponent, No. Maggie Boy. Maki Boy, mag-ready ka na. Ginagalak. Ginalak pa ang kuan yung gloves. Bugbog mo, gipagpraktisan na. What na yun? Bayot. Ready. Ready na ang mga manok. Ready na mga chicken. Yung bag. Ang red team. Umaapoy ng red team ang blue team. Kami ha. Kami. Ay. Anara, ready. Okay, round 1. Siya magplaster magplaster. Fighting. Oy, giubuan ng sanilas. Bang, touch glove. Fight. Soy, daloy kayo. Wala ba may naunga? Oh my God. Ay. Stepping. Bogs. Tara, first hit by alok ka, kinumusta ka. Buang patay. Alok ka. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Alok ka, patay. Koto ka mak. Luyo sa bata eh. Apoy kayo. Ano man? Ay, may sumasali. Kamu daw, Jake. Kabe? Aman. Mga basa ta. Unexpected yun guys. Yes. Tinalo si Maki Boy. Grabe ka weak. Bubo. Yes. Natalo ako guys. Tapos na guys. Sa susunod ulit na vlog guys. Magkikita na sa ulit tayo. Yes. Maki Boy, the snatcher. Okay, mas.